Nongeye kugusuhuza wowe ukomeje kudukunda ukunda ibiganiro byacu bya buri munsi uko bwije n'uko bukeye muri rusange, ngushishikariza gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ujye uhora ubona ibiganiro ndetse n'amakuru tuba tukugezaho buri munsi. Niki kigezweho nonaha muri rusange nuko kugeza ubu hano hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tshisekedi yongereye abacanshuro bamurinda nyuma yo kurokoka kudeta. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongereye abacanshuro bakomoka ku mugabane w'Uburayi bamurinda nyuma y'aho igikorwa cyo kumukura ku butegetsi cyageragejwe tariki ya 19 Gicurasi 2024 kiburijwemo ntigikunde. Iyi kudeta yageragejwe n'abarwanyi barenga 50 bari bayobowe na Christian Maranga, umunyekongo wari ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo waganiriye n'ikinyamakuru La Libre cyo mu Bubiligi yatangaje ko mbere y'aho Maranga na bagenzi be bagerageje gukura Tshisekedi ku butegetsi, uyu mukuru w'igihugu yari yagaragaje abanyekongo bari kumurinda ko atabafitiye icyizere. Yagize ati kudeta yageragejwe yari iyobowe na Christian Maranga tariki ya 19 Gicurasi yongereye ubwoba bwe kandi yongereye umubare w'abazungu baje i Kinshasa. Umudipolomate ukorera i Kinshasa yatangaje ko Tshisekedi adahisha ubwoba afite kandi ko akeka ko Joseph Kabila yasimbuye ku butegetsi ashobora kuba ari inyuma y'abashaka guhungabanya umutekano we. Ati ntabwo ahisha ubwoba, nta nubwo ahisha ko abona ukuboko k'uwo yasimbuye muri ibi bikorwa. Joseph Kabila ari hafi y'abakomeye mu butegetsi. Undi musirikare mukuru yasobanuye ko aba bacanshuro b'abanyaburayi bitabwaho cyane kurusha bagenzi babo b'abanyekongo bakora inshingano zimwe. Ati bagera kuri 40 baba muri hoteli nziza rwagati muri Kinshasa, yishyurwa amadolari 300 buri joro, kandi ubu bwishyu ntibubarirwamo izindi serivisi habe n'ifunguro. Muri aba banyaburayi harimo abagera kuri 20 bagaragaye i Lubumbashi ubwo Tshisekedi yamurikaga ku mugaragaro gari ya moshi zizifashishwa mu bwikorezi bw'imikoboka ku buhinzi n'ubworozi. Aba barimo abakomoka muri Romani ndetse n'abahoze mu mutwe w'ingabo z'Ubufaransa ukorera mu mahanga. Umunyekongo ukorera mu rwego rw'ubutasi yabisobanuye ati ni abaromani bavuga igifaransa n'abahoze mu mutwe w'ingabo z'Ubufaransa zikorera mu mahanga, basanzwe bakorera muri Kivu y'Amajyaruguru, bashinzwe kurinda umutekano w'ibikorwa remezo by'ingenzi nk'ikibuga cy'indege cya Goma. Ofisiye wahawe izina rya PRD yagaragaje ko abacanshuro bitabwaho kuri uru rwego mu gihe hari bamwe mu basirikare b'abanyekongo bamaze igihe kinini badahembwa. Yitanzeho urugero avuga ko amaze amezi 6 ategereje umushahara. Yakomeje ati ikibazo kirakomeye mu gihugu hose kandi ntacyo ubuyobozi buri kukikoraho. Aba bacanshuro bishyurwa amadolari ari hagati y'igihumbi 15,000 n'ibihumbi 2,020 buri kwezi. Baba muri hoteli nziza, barya iminsi yose kandi kenshi ku munsi, mu gihe abanyekongo bo bagenerwa amadolari 150 bamaze iminsi myinshi badahembwa. PRD yashimangiye ko hari umwuka mubi mu gisirikare cya Kongo kandi ko ba generali bakiri abizerwa ba Joseph Kabila barimo n'uyobora ingabo muri Kinshasa aribo barakariye cyane Tshisekedi. Ati mu gisirikare hari umwuka mubi. Umukozi w'urwego rushinzwe iperereza ahamya ko Tshisekedi ari ku gitutu giterwa n'uburakari bw'abasirikare. Ati perezida wa Repubulika ari ku gitutu, arabizi ko abasirikare batishimye, azi ko amafaranga bagenerwa akoreshwa nabi, arabizi ko atumvikana n'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba havuyemo u Burundi.
abona ko amaherezo ari uko hashobora kuzabaho ibikorwa byo kwigumura ku butegetsi mu gisirikare byazagira ingaruka mbi kuri Tshisekedi Tshilombo. Ngayo nguko rero uko bimeze kugeza aka kanya, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo biri kuvuga ko afite ubwoba bwinshi cyane abifitiye ariko abamurinda, kubera ko ubu ngubu ngo bari mu bibazo by'uko bamaze igihe badahembwa, nyamara akaba muri uko kuba nta cyizere abafitiye agatinda kubahemba, ahubwo akazana abacanshuro baturutse muri Romania ndetse no mu Bufaransa, bakaba ari bo bamurinda muri rusange, nk'uko byagiye bitangazwa n'umusirikare umwe bitashatse ko amenyekana, ahubwo agahabwa izina rya Pierre D. Mu minsi yashize mu kwezi kwa gatanu tariki ya 19, Perezida Felix Tshisekedi yashatse gukorerwa kudeta, ariko kudeta nyine yaje kuburizwamo, ariko nanone yaje kwibazwaho, aho abantu benshi bibazaga bati ese iyi kudeta ni bwoko ki, itabasha ikorwa n'abasirikare 50 bakajya gukora kudeta bagahera kuri minisitiri w'ubukungu ariwe Vital Kamerhe. Murabizi ko biri ibintu byabaye ibibazo, bakibaza bati bimeze bite. Ni kudeta yari yitangijwe na Malanga n'abandi basirikare bari bageze kuri 50, bamwe muri bo bakicwa, abandi bagafatwa mpiri, ariko ubu bakaba bari kuburana. Ibyo bikorwa rero ngo byatumye Tshisekedi ubwoba bwiyongera, bituma adashirira amakenga abarinzi b'abasirikare muri ko b'abanyekongo, bituma arokirita cyangwa se azana abarinzi baturutse i Burayi. Ni mu gihe kandi muri Kongo murabizi ko hamaze igihe umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 ikomeje imirwano ishaka gufata ibice byinshi bitandukanye, yewe ko inafite intego yo kuzagenda igafata Goma, igakomeza igafata na Kinshasa muri rusange, maze igakuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibyo rero byose biri gutuma Tshisekedi akomeza gutakarizwa icyizere, yewe ukabona ko no mu butegetsi bwa Kongo hakomeje kugaragaramo ibibazo bitandukanye, bituma abantu benshi bibaza bati ese bimeze bite, ni iki gishobora gukurikira, kubera ko nyine hari byinshi bidatunganye. Urabona igisirikare cya FARDC gikomeza gutsindwa na M23, bakibaza bati ese iki gisirikare cyacu kirakomeye gute, ese ni ukubura intwaro, ese ni ukubura iki, ese hari abasirikare bakigambanira batuma gikomeza gutsindwa kigasubira inyuma, M23 igakomeza kugikubita inshuro, cyane ko iki gisirikare cyabo gikomeje kuba gishyigikirwa n'indi mitwe irimo FDLR, Wazalendo, hakazamo ingabo z'Uburundi, hakazamo ingabo za SADC, zose kubafasha kugira ngo bakomeze gucunga umutekano w'igihugu, ariko nyamara bikaba iby'ubusa, ahubwo bikagaragara ko M23 iri gukomeza kubakubita inshuro, ibirukankana ibasubiza inyuma. Ngayo nguko uburyo bimeze hakurya aha muri Kongo, mu gihe twe turi mu matora, bo nibyo bibereyemo muri Kongo. Leta iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo umaze gutorerwa manda ya kabiri, bakaba bibaza bati se zayirangiza, kuko ngo ifite ibibazo byinshi. Gusa nanone mu minsi yashize baraherutse gushyiraho indi guverinoma iyobowe na Julius Suminwa, aho yemeye ko azatanga amafaranga menshi muri leta kugira ngo bajye mu bikorwa by'umutekano, bityo babashe guhashya M23 n'indi mitwe yose ibarizwa muri kariya gace k'iburasirazuba bwa Kongo, maze ngo hakagarurwa ituze nk'uko bo babitangaje. Bw'igisubizo ni ukugitegereza tukamenya ese koko ayo mafaranga azagenda agira icyo amara, cyangwa ari undi muntu uzayajyana akayirira muri rusange, ariko ikibazo ntigikemuke. Ndabashimira cyane uburyo mukomeje kubana natwe
mukomeza gukunda ibiganiro byacu bya buri munsi uko bwije n'uko bukeye, ndabashishikariza gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo mujye muhora mubona ibiganiro byacu bitandukanye, yewe murasome igitangazamakuru cyacu cyitwa Rwanda News 24 kugira ngo mujye mubasha kubona